ka nin fɔ minnu bɛ sɛbɛnw dila k'o di mɔgɔw ma minnu bɛ barika ɲini n'u ka seeguw dajiw ye an'u ka finiw an'u ka salijitow ani n'u ye kolo mun don ka fili nin bɛ taa kolo in ta k'a dun u ye mɔlɛki ɲininka k'o ko Khalid ibn Walid ko ciden ka si tun b'a bolo a ka bankufula la ko n'a taara kɛlɛyɔrɔ kɛlɛyɔrɔ la ko a bɛ dɛmɛ k'o de kɛra sababu ye ka Khalid ibn Walid kɛ cɛfarin ye ko a ka cɛfarinya ko a hakili dalen tun b'o si de kan k'o bɛ cogo di awa a tigi ni beriso banna ou bien n'a bɛ direct la k'a lamɛn Isa min filɛ nin ye da'ifu la yasihu Isa la filɛ a sahalen tɛ min ye Isa lakale ko Khalidu kote ani Khalidu ma ɲɔgɔn sɔrɔ wagati jahabi ko hadisa yi wa allahu bil inqita'i donc hadisa sahalen tɛ nin ka dɔn hadisa sahalen tɛ Isa masaha don kama ko harin na a sahara ciden ka kunshige wanya fo cogo min o kere ni ciden da ye ani fana tun bɛ Khalidu bolo sababu de la ne Khalidu jugu tun toka hada ma bɛ kɛlɛyɔrɔ la i ka dɛmɛ bɛ Ala de bolo i ka dɛmɛ bɛ dino i yɛrɛ ka dusukun kalasi ani i bɛ kɛlɛ kɛ ni Ala ye siranya min ye dɛmɛ bɛ dino o de la kunshige hari na ya sɔrɔ Isa in sahara o bɛ kɛ sababu de ne wote e ka sabin dino la daga wata la daga e ka barka ɲini ka seego ye parce que ciden ni ka seego tɛ kelen ye nin ye ciden ka kunsigi de e ka seego ka kunsigi de ewa Isa in masaha yɛrɛ nin tɛ kelen ye wa bon filanan dilen yɔrɔ dɔ b'u bolo fana subaha dɔ b'u bolo o don u ka radio soso minnu filɛ nin ye ni denw ye kuma dɔ m'u la n'a ma faamu n'u b'u ci ma ɲa b'a la dɔ bɛ sigi ko minnu b'a fɔ ko sɛbɛn bɛ man ɲi ko Umar ibn Khattab ko Misra ko koo dɔ tun bɛ Nili ko a tun bɛ boli ko nin koo in jɔra ko a ma se ka boli ko y'o fɔ Umaru ye ko Umaru ye lettre de sɛbɛn ko a ye sɛbɛnden sɛbɛn ka ko ka taa fili koo in kɔnɔ ko tora sɛbɛnden bila koo in kɔnɔ ko a bolila ina ni subuhan ninnu ni Isa nu bɛ taa dilaw la a y'o fana lamɛn o nana cogo di qala ibn Kathir rahimahullah o Isa fana la Ibn Kathir ko la ka hinna la arawayna ma ye hadisa tigiw n'u bɛ hadisa daminɛ ni min fɔra dɔrɔn a don k'u bɛna hadisa min fɔ bana bana parce que o t'a fɔ ciden kɔ tɛ parce que a sahalen tɛ a ko rawayna min Tarir ibn Lahiya an Qais ibn Hijaj amman haddasahu Ibn Kathir ko kunu ya amafula ka bo ibn Lahiya kasiraka an Qais ibn Hijaj amman haddasahu ka bo Qais ibn Hijaj ma ka bo mu ko mu minya abaru nugonya qala lamma fatahat misra qutna min misra adayilela ka kisla maduye ata ahluha amru ibn As ya do amru ibn Asi Umar ibn Khattab yode ke gouverneur de Misra qutna min misra dayilela misran kawnana amru ibn Asima hina dagala bawunati min sahar li aaduli bawunati misran kaw kubutugan kaw yere tumi san kalau be dila cogoya do de la ka togo do dogula bawunati bu bolo san kalo tanna ko tumi san kalo tanna indonna fa qalu ayyuha al-amir kunana amr ibn asima ukun nyuma in lilina ya ayyuha al-amir lilina hada sunnatu la yajri la biha aw an kala ko min fulani ni lada do ba bolo namu lada yinke ateboli de qala wa ma jaka amru ibn ashiko lada dumai qalu ko idza kanat isnatay asratan laylatan khalatan min hadhihi as-sahar wa kun kalum min fulani bawunata sankalo tanna ubolo kalon to tunyi ode kunnin kalo asutani fulanna ni o shera
أمدنا إلى جارية بكر من أبويها فردينا أبويها وجعلنا عليها من الهني والشياب وأفضل ما يكون ثم لقينا في هذا النيل. من كلم أنبالا أمر بن عاشي كوني أوتاني فلنا سو شيرا أمبي بغو دي لاجي بغو تغني من كاني كتني بغو كبغو تغني بيكا أمبيتا أبانجي بغا فلافي كانينو في كفندو تكادوما مي وبشكا جناي كومينا كدمسو دي أما أمبي فندو دوما كو جيني ويه كدمسو منا أولا أمبي دمسو مصري كمصري دانكالا مصري نما أمبي بغتغني أمبا مصري ويه أمبي تافلي كوين كنو ni anyo kedro koyin beboli فقال لهم أمر إن هذا مما لا يكون في الإسلام إن الإسلام يهدم ما قبله قلت من يني فأمر بن عاشا أكون ننتني سلام يكون أكون لا دم من فلا بولته نلا دا ننتني سلام يكون نسلام يانا لا دا جغل لا دا جغل بسلام ياني سلام يبا ببرجري ننتني على قال فأقاموا بونة وأبيب ومصري من يكالو سبيسا وبونة كالو يوكي كالو من تغلين بولو بافو وأبيب يوكي كالو من تغلين بولو بافو مصري يوكي كالو سبا والنيل لا يجري قليلا ولا كثيرا كوي جيت فتني تدولا جيت شامن تدولا كالو سبا مبولي حتى هم بالجلاي fo ulu yere ajigna ukono shisa min koy mabolu fo tena ni galeyate ajigna ukono ku kawuli ka yoro imbila fakataba amru ila umar ibn al-khattab bijalika ko nin kele amr ibn ashi letri sebe kata umar ibn al-khattab ma katibariya infai fakataba ilayhi innaka qad asabuta billadhi falita umar ko amr ibn ashima akoye min ke yesaba baso ko min ni ma so man ni kun nin te silamiya kono yin min ke ye sababa so wa inni qad bashitu ilayka bitagatu dakhil kitabi fa alqiha fi an-nil wa ko maruko amr ibn asima ayin letri do sebe kata amr ibn asima ko yin min ke benna sababa ma min kan letri min fulun ni nya ci ima papi fitini dobe letri kono yibota ko fili ko yinkono fayja fiha muntunde papi fitini kono min abdullah umar amir almu'minina ko nimbora alaka jonfe min umaru mu'minu nyema ila nil ahli misra letri de kata misran kaw kallini mo kakkoyima أما بعد أمرك من انتمنا فإن كنت إنما تجري من قبلك ومن أمرك فلا تجري فلا حاجة لنا فيك من باللترين كنو من في للا كوين كنو عمر يا سبا كنو كوين ما ياسرو اتم ببوليني يرده eka boli tumbe boy yere fe eka boli tumbe kini yere kanya mariyai kana boli de amma kotila وإن كنت إنما تجري بأمر الله الواحد القهار من نا يسرو اتم ببني على كان يمر كندي مسمي مسكلي مسمي كربا مساي وهو الذي يجريك ني على دبيلا بولي فنشان الله تعالى يجريك أمبي على دلي مسمي كرو تعالى لكي بولي ني سبلي كن سبلي تمبي أكونو قال فألقى البطاقة في النيل كن اللتر من فلنين ويافلي نيل كنو كوين كنو فاسبه يوم السبت كن نكرا كنو شوف لدلا والدبجي سائر الشبر دو وغد جرى الله النيل 16 جراء في ليلة واحدة كسوكلين كنو على يكوين بني أكاولي كتا نيونغوني تن وورو نغنانا سانفي سوكلين وقطع الله تلك السنة
an ahli misra ila yawmi ko ewa usangelemai ko ottigira kabun misran kauka fo don min nube kuma illakali misra ka ko ya majjo be boli min fana intahi kuma infune kabaya min al bidaya wan nihaya min kuma ibe ta bun kasiri ka wa tarihu kitabu al bidaya wan nihaya jiju wolon fulanna keme anitani nani kata keme anitani duru ibe kuma isoroye وهكذا رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر. عبد الحكم فنين انقصفه في فتوح مصر ايافو اكونو صفحه اكا كتابو كمي ان دورو ان دورو وللكاي في شرح اعتقاد اهل السنه الامام للكاي اين انقصفه اكا كتابو كونو شرح اعتقاد اهل السنه جيجورنا كمناني أن الدورو أن السبا وابن أثاكر في التاريخ بنفغي أفنى من قيسة فاقنو جيجو بي نانينا كمي سبا أن الدو سبا أن ورو وابو شيء في الأجمع أبو شيء من قيسة فاقا كتابكنا الأجمع جيجو نانينا كمي أن الدين إيوا باكني أن كمي ناني أن مغا أن ناني ورولا من طريق إبو اللهية به نين بين نقص فو نيب اللي هو كسرد وهذا اسناد الضعيف لا يشيه أين ينفنمي ni sanadu la fulendero ni kisa fana sanadu la fulendero atesaha wala yasbitu bimithli haja alqabr nin kibariya bani fulendinye nin kisa kasabati ni ibullahi anyona kakumay wa ibullahi واسمه عبد الله بن لهية ابن أخبة ضعيف ابن لهية من فلمني أتقول يكو عبد الله بن لهية ابن أخبة مغلا فلندو دونك باو بلو ضعيف نويا كهدسا يرون الله فلندو كان قد اقتلت أكاشي لبحكي رتينا أكاحكي تمو رتينا وهو ما جالك مدلس kafaraka hadisa domba bolo mudallasu yemunye ni mugon min ka hadisa mina mugon min na to fora ni mugon ta ka hadisa mina ka barake naye ni alebe hadisa mafulo bolo ata to fawede abafu nyame karasala ubafu ninde ma mudallasu billahi ayu do fanaye arrajo tahdib ni ba fikan nin fanado ko kata tahjibul lajib kitabu ajiju durna kemi saba ani muga ani wolon fula ani kemi saba ni bi saba ni kele ibeta laje abin nin qisa la fuli foye tahjib mizan li itidali kitabu dodo yo fanaye ibeta ka jiju fulana laje kemi nani ani bi wolon fula ni duru ani kemi nani ani bi sabini nani afana bin nin qisa la fuli foye mizan li itidali وقيس بن حجاج صدوق قيس بن حجاج من بي حديثي سند لا وضاف صدوق من طبقات السادسة عند الحافظ بن حجر وهم الذين لم يثبت لهم اللقاء أحد من الصحابة من فلن من نوك قيس بن حجاج من فلن يقولوا بمغود لا مغم من الصحابة ومن يغنصر وقتيه ألفنا سندونا ko ale ya mi ale de la wode ko ci den kote ulu ni sebe ma ñu soro yere ni ba fe ni fana do unzuru taqrib at-tahdhib yo kitabu do ta la je jiju fulo mu gani duru afana ben ni foye ko qais ibn hujjaj min fulo ka fote ulu yo mo do ulu sebe ma ñu ko me ñonya yere ulu sebe mu ñu ko ñe wa hadhihi qissatu law kanat shahihatu don kama kunna yasuru min qissatu sahalendo la jashituha ni qissatu be bange be bado atun take ko dogolenye wala antasara khabaruha aqibaratu be chari wala tawafarat alhimam ala naqliha bil asanid sabita tariqu tugutum be hamni qissayne ka ta kallashe muhammad sanadu mun sabatilendo li'annahu hadathun ajim fasike ko bade ninye وأمر جليل من يكو بادي لا يغفل مثله مغتونينا نينا نغنكو
بل أدنى منه المؤرقون والرواة من يتهرق تقوي أني حديثة روايته بيتنبو يرجل أني حديثة لكافو ناتون سهرا ني حديثة مچا أما چاري منتون چيلا كادون كاكي كودوني كيسا سهلنته نفنا دونا أو نسوبها بوبرو نسوبها فلا مو أيا مي يرو ko Khalid bin Walid ciden ka e watten si tumba banku fula kono ko abe kele kenayo o de ya ke sababu akera che fariye kisa sahalente de yufude do fulan na fora awye ko ba ko sebe mani umaru yore sebe den sebe ka bila nili kono ko bolila kisa sahalente aya fuya masaha ciyata la fen sahalente har min sahara kuma mun billete yin kono umaru ya yira koyi na ni be boli ni yere de ani yere de bi yere boli ni be boli yere kan nyamara de kana boli amma kotila ni be boli ni ala de ani ala kan nyamaru kan ni ala de bi boli ika boli fulan ka fa be ni na umaru ya yira de koyi idolila minna ki so idolila minna ki barkanyini anto kede ni bi yere de bolo kana boli ramma kotila ni ala de bi boli ambe ala deli aye mufo akwa mba nyini fe ka boli dewa akwa ni ala de bi boli ambe ala deli akila boli deli la be minna sebendilo la chukudi awa kasfara ka qisa masaha ubeta inchigi erejo soso de la kanni sugu hannu mun de ta doro mu ga ke kamantun filinai ka hada maden ko nyagambi nay ko hakimu nyagambi nay kam wo trompe ko fili sugu hawdo kisa salente min kisa fula shi masaha Khalid bin Walid kabban ku fula ciden ka kusiga kuna masaha Umar ka kisa min fulani ko aye seben bila lini kono amasaha ewa ube sugu hawre jumanfo ko no va fe ko iri kana barkanyini kunu kana barkanyini maba kana barkanyini munna bita hajara raswada ambrase ko hajara raswada alikaba ko motu josha alikaba lawa modu josha hajara raswada lawa hajara raswada abe dile subhan min naw yorola abe mo nyagambi no yoromi Umar ibn Khattab fana yojeya tuma Umar ibn Khattab al hajar al aswad ya ambrase ako inni la alamu annaka hajar la tadur wa la tanfa ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتك ما قبلتك نمت مكيد نينا يامبرسي انت يامبرسي تما عمر الخطاب حجر الاسود يا امبرسي اكون ne bado ko e kulude e farade torati bolo nafati bolo ninetu makid nyiina bi ambrase muti ambrase hajara aswara bi ambrasani munye ala de nyamari hajara aswara bi ambrasani sariya tigide kan nyamaru kanye ciden de koy kake oye ala batode oye ciden batode me yaka shehu inte ala manye mari kan koy ka shehu barka nyini ala ma ciden manye mari kan koy ka shehu barka nyini ciden de ya nyamariya ko an ka hajara aswara ambrase dalila de bola sariya tigi bolo urukuli yomani yoromi ni hada madembe maga ala sariya tigide nyamarale ke cire da kwanka magala wa ma taakum rasul faqudu ma nahakum anhu fantahu cire ne min dama sariya la ya minaka barake nay cire nya patanya ka bomina aya toy awa be jaman nya gambini munu nye hajar al aswad bi ambrasini cire kan nyamur kande aka hadisa sahale urukuli yomani ni be magala ibe magala ni cire kan nyamur kan hadisa sahale ala de nyamarane oye wa man yuti rasul faqad atalla ni mo tugura ciden ko ayen min fo ya ke ala ko yi tugura ne de ko ala de kasar ya wuluye akana mo ni gambin no ye jamna kono don ko ambe min fo barika ni min fo ni ciden ka ko sigu ye awo siju aka finu o kere kira ni ciden de sallallahu alaihi wasallam ciden to menen ko fe jiya kono hada maden kera tugo kayina mankana ate daga an ka barka ni daje ate daga an ka barka ni ke ni ewa iku shige ate daga an ka barka ni ke ni ka wosiji ate daga an ka barka ni ke ni ka finiye iye hada maden sempulu de dro barka ni kere kere yani ciden de ka daje akata aka fini ka barka ni na ka ko shiga barka o kere kere ni Allah ka ciden de sallallahu alaihi wasallam mo go to sentola donc kana kan nyagambini ni ko suguye aha